Kani gadega Pati CTV. Kanyo Trap Youth Council nong Thma Circle haka artere ujelleo kalalaj ban khang talano ya jaka dekali jangko company Reynolds kabadan hamau blai Shillong harian bakaseng kelayo jing ujo nagi samla khasi ki batrei hakane company rengkat ki jingkano baki bor bahalor jongkane ka company kelayo roj ya ka hok jong ki samla klam da board ki kendon ne matrikam kabadan hakane company ka HYC nong Thma Circle hapo ka jelam jong samla ti kharja ren Klasyam ya gani senjam hadian bakumba arhangot ki samla khasi kan thai bachanrang kon thobru ya ki prangot ki balayo ya ka shithi berngam shabe kam bad hakani ka shithi lasoi kerteng da ka trainer ka Rashmi Shankar Biswa bad u showroom manager Ravi Chetri kadon ki jingja ka ba kalong bang himla pun priang ya ka jingle jong umi try jong ni showroom so aka ba bad kan kaliang lomba ni try la ka hok ka company ka rules jong ka ni company norms 6 month probation haman la ki company skidan rai hangne ni go try ni try ka kam katang tristam ka jong sem rai hapo arnai banai I warning ni ni bon be ni ta ka by force kam ka daw ka babayang ni don prangot krangot ibang yo e kata sti ban ha kam ni ba nakadaw hana bangim try rai ka kum ka result bu yo ni try hok ni try ham rai tip dai ka daw bu shun khasi ni komno ni kwa mi ni nang ni te nggak khot ka jingya tulilang ginong tray hangni boro khasi dingla yang ban persa ya kata ban nggak khot jingrap ni seng choice jong man skill bat ru ka serobori jingrap angi hani go issue nggak khot ru try ban karam dasni ru semuan buang budan sebar ring tip sha udan ni slong ni lempa ban karnya kata ru te nakalang jungi nindawa ya ka hok ilade ya kajing yo ujor yang ka SYC nong Thma Circle yo bakani company Reynolds ba sngau baki ayu ya komplain ki bun ba ki komplain ba wong nak kasi ba kreng ne apo kuma pa khandai ngut la ngut sabe no ada kimio kasil la kimio ye haba apo sibnai na artai kila pun ben no ki te na kalian kaseng ge ki mak pudang ya kata mar ba kai ketum ni alis ke bolo kuman ru punai mio punai lam ne kata re na kalian jong ne company kali sile kumbor ki kasi ana la kimla on still ya kila pun ben sudah niki te na kalian ga isu kita kamla isya pun pudang ya ka mar kolong be ai company na ba si kila pun khang so sport kemar la pun kren mereka i bodu kurai bodu company manager mula isya pun pudang ya kata Kani gadega Pati CTV.